Okairi mutegeri wetu wa Meru TV kanku wate ogeni kipindi na giki kia ritho ria MUMERU kira gikujagira ntuku cionthe cia aramisi kuma thaa 3:30 cia ugoro mwanka thaa 4:30 cia ugoro na kira gicokagirwa kairi ntuku cia njumaine cionthe kuma thaa 1 cia rukiri mwanka thaa 2 cia rukiri tugwatanire ni amwe. Narua mbijite na mugeni jontu untu bura tujite kwariria narua ni untu bwa utongeria bwa kurevolutionize utongeria bura bomba kugarura miturire ya antu either gichiacha kiuchumi kana kidini kana mantu yangi jare indi mono narua mbijite na mugeni uju ni kenda mbija kwariria utongeria bwa kugarura the economic levels chiantu kurevolutionize antu kimbecha na ntikumenya ntumire migambo ekaria atia ende mbwire ni utongeria bura bomba kugarura muturire jwantu na njira positive na njira ya gwita na mbere narua ura turi nawe ta ura gachoka kubwira jontu kamwa kanya gakuga nwe u mbuge ni mutongeria wetu wa Bogeta West Avocado Farmers Society. Nwe chairman wetu wa Avocado Farmers Society na ibwigetwo magitaja mainge forum neje na inge nkibwira ndi member wa Bogeta West Avocado Farmers Society. Na arua tuna bahati ya kuwa tuna chairman nkenda araniria na Meru na omea Meru iguru ria Bogeta West Avocado Farmers Society ure tutethetie batu turi arimi ure tukiritie turi arimi na mbugeni terasima muntu edrali mubunge terasima muntu edrali MCA terasima muntu edrali thuria senator nikenda omba ku impact miturirene yantu na narua mturaturu no chairman wakwa. Chairman has been a lecturer in a university. He's a university lecturer na agachoka mturene kuofa full-time expertise yawe agachoka mturene nikenda atukiriria na atejete jontu karitaite ujo chairman robo kuona my kid brother no munini kireoni mono nende akaigua kajukia kanya kawe nikende ja gukiria miturire yantu ba Bogeta West na migambo we mikai sana kamboria chairman mo kamge pindi na giki na mwira tege pindi giki yake tukadra turi nawe nkenda twetani na safari eji nikenda okiriria antu ba Meru onarabari. Chairman, most welcome. Thank you so much, senior brother Alhaji. It's always a pressure going to tweet nagwe. Kiri uri mibobo avocado. Kiri atege riba Meru TV mbwire nkethi mono kuma nture je amenwe na arato kure avocado. Marietu ambetagwa Kenywa kana Tamburugo. Nini chairman wa Bogeta West Avocado Cooperative Society, among other rules in the entire community. Bogeta West Avocado Society yambiri self-help group mwaka 2012. Nkejo kia leadership ya that self-help group twari na member 37 aki. Kumau itwetre 2017 twambirie guchiuria ingapu ire kuire okiri urimi wa avocado. Na yintu kia mbere kira tuonere i tuthigeria utetheria arimi kwerewa kimera kiki gitagwa avocado kigwirite kuri mwatea na kwa these challenges iria bethaira bakio kurukaire gitare onde. So mwaka 2017
inda organize arimi bau 37 bejaja gwakwa twathithirwa training kiri manto ja kimera giki ura kibwirite gukurwa ura kibwirite kumenyerwa twathithirwa ni KEFIS Kenya Plant Health Inspectorate Service twathithirwa ni HCD by then yetagwa HCDA Horticultural Crop Directorate Authority lakini nandi ni Horticultural Crop Directorate na some other companies. Kuma au itwetire tukitethagiria arimi mantu ne jorimi bo kimera giki na especially kiri kwendia avocado chetu. Kuma mwaka jo 2017 onto inda train kanyuma au mwaka jo 2015 mantu ja contract farming inda ambiririe ku organize arimi babo geta West Avocado Society ura bomba kwithira bakirima baina contract bagita urimi ne bwao bakethera baije no bakenderia kimera kiu. Itwatonyere contract yetu ya mbere mwaka yo 2017 na company itagwa Profresh na kuma 2017 mwaka yo naru ya 2024 kute mwaka tutethera twina contract arimi babo geta West bakiambiria mwaka ibethera baije bakenderia o na bakendia mbeca ingana kwa batwi murimi atitinda agicwa thoko ithoko ithaire chu itayari na murimi na take part ne thaira ari umwe uria ugakurukia contract yeu tondu tutimenya gucaina murimi atithomerio aigua gwitikiria uguri bou agwitikiria uria mbeca ikariwa na agwitikiria harvesting calendar na kana harvesting program ira tukethera tukinyanirie na muguri lakini yo turi au tukienda yo witu taga gintu kimwe na gintu kira kiri gitumi muno imaguri jaraja ithokone na aru ome thaa ici nkwaria na ategeri ba Meru TV kilo inya cia avocado na aria ndiguru Netherlands which is the main market kilo inya euro 14 na euro emwe na arua is about 160 so kilo inya kilo emwe translated to about 560 shillings no ende arimi bara baingi baikinyiro chiringi 60 chiringi 70 untu butibwirite gutha bure acceptable kiri batu turi arimi na turi nthiguru Kenya ontu ingwetikia thirikari bwite guthire kiandiriza mantu ja kutethia murimi ethira akiona mbeca injega no ende mantu ja mutu tetigira thirikari itugire mantu ja mutu ja juki turi twi twambirie kuandiriza mantu ja uja maguri na towards that mbere tu saina agreement ira tu saina annually itwamba gutega international prices that jan tega prices you on a weekly basis ngethira nkimenya uria thoko egwitana aria ome batwe intention yetu na ndi nyethira itu kwenderia tutendairia brokers twendairia exporters directly na exporter no way ya gutwa matunda murimi atituja matunda exporter akeja na harvesters agatwa matunda akarea mtu uri uguketha chiringi imwe na maidiu mtu uri uguketha no akethe piece ngirinya ntuku imwe akaani chiringi ngirinya ntuku iu agachoka akarea cooperative chiringi imwe kenda cooperative biumba kurani mbeca iu ingi murimi agekirwa directly kiri mpesa we kana kiri account yewe depending na mbeca ingana kwa ubatu twe cooperative kuti chiringi murimi tujukagia tuchoka kuga tugatare mathabu riu tumwikirie mbeca ari agwa farm gate no ende kiroto gietu igigwita beyond kwenderia exporter na kuriwa mbeca iu tukuriwa kinyethira mwaka jojo athira arimi bari in excess of 60 million shillings ira chietete directly kiri arimi batu itukuona tugeta na mubango jura twina juu murimi no ahakinyirwo inkurukie times 2 mbeca iu na mubango jo tujwambirite atia ituritanairia ngugi na so many development partners tukaritanairia ngugi na national government na county government kugeria ukinyaniria kiroto gia kwithira turi na park house yetu uria matunda jakathambua twikire cartonine tujaunie directly kira aguribira datukethira twina bo ethira Europe kana China tutirite inya kiri muntu uriku na untu bubu ugutegete bukaraya kaburi toijo ntu bure inigo investment ya gukurukia million 50 lakini already as we talk ito urete machini kuma ndiguru ya China na machini yu nedirete installation actually naru iro turi na team ira tugwita verification and acceptance team
machini yeji tayari twetete kurea shilingi million 23.8 million. Na you there is no doubt urotureterete machini ya karewa inyethre next week kuma au itokwenda kuthithia cold room inge ijire tonto baraba tije tunda le uma mundene ramba gweta cold room tekamba kunyirwa temperatures rekene kwa 6 degrees centigrade then kwa temperatures to 6 degrees centigrade reureka introduce wakiri mutambo jura jo kuthambia station yembere ikuthambia tunda kenda riuma failed particles ira chijite areo then rigeta rikaringwa murashi kurita particles ira chiumba kwethira chi very sticky cheuma gikuringwa murashi gigeta gikomwe gitunda kiu gikomwa rujurura kiumire arigu au gikuthambirwa. After that kuringana na thoko na ara itite igete gako maguta jara twitaga wax kwi thoko imwe itendaga wax kwi thoko chiendaga wax kwa utu ina both options yauma wax igete kanyarua kende tunda rithira rishaine kuma igete ntwara most technical twita singulator itunda riu rithimagwo rimwe jateta na iria jairi o rimwe rikathimwo riatonya kanyumo rene gakario gakombe CPU Central Processing Unit ikathoma weti yetunda riu igachoka ikeresa ingeti iri kuri kaumira twina option yengeti nyanya kuringana na weight kwa sensor ere aja ika instruct kuringana na weight yetunda riu ethe 160 grams riu exit ikethire rengeti 6 kwa automatically mutambo juju akinyie tunda riu ngeti 6 kakombe kau agafulip itunda riu merengeti neu making sure size itekungana either size 20 chionde ikaumira in one gate size 22 in another gate size 24 in another gate mutambo juju tugurerete arimi beto ba Bogeta West Avocado Cooperative Society na ituguchokia nkatho kiri World Bank ni tutetheretie na inya muno county government na national government na ngachokeria arimi beto nkatho John tuiba mobilize over 3 million shillings chiato once kuthithia mutambo juu as we talk investment yetu kiri mutambo juu mwanka narua is about 27 million na mbesha ira twei is about 23.8 million mbesha yu ingi chionde chumite kimurimi twakinyanirio ntubou ma avocado jonde jaraja kuma kire arimi ba Bogeta West avocado chatethira jageta through brokers chatethira jageta through exporters itunda riu rigeta direct rikiri thokwera na ara thokwera tukuga kiume iki irari na magorija 560 per kg na kg imwe matunda makai muno twithira tukiona mbesha ikukinya at least murimi akiona gintu 150 ka 200 shillings kiri tunda na mubango jojo itugwetike tukajo kinyaniria anytime cho kwethia arimi ba Meru direct exporters in the international market tweterete au itu ina wandibo matunda bobwingi muno at the moment Bogeta ire onka ire endia matunda 18 40 feet containers per year container kuga na mjirengi ire ketha tulera 18 chia 40 feet na ito gwetike tukanda bu production yeu in the next 2 years now kuma kire arimi bara ngwetere tware abo 37 muthenya jo narua arimi ba Bogeta West Avocado Cooperative Society ni arimi 895 na arimi baba tiba kuma ntura ya Bogeta aki to na system ijire chia membership imwe ni ira twita direct membership jera RITHO ya eneo ethira arimu member na bwawe kwina system ijire tuga antu baraba ikuraja na atwe bete badithie gikundi kiu kethira kina officials na ndege kundi kie ikyo member wa Bogeta na kyo tuthithagio u John tubwa icie gutwira arimi matunda yontu tugatuma exporter kire chairman yo gikundi kera tumwire make sure arimi baku bonde bagutwirwa turi na gikundi kiangwa kina nkurukie 200 members turi na gikundi kinoro Ompira Nyage Katuri Kibirichia na ndeji bwankwe na tuina Kathera na tuina Rubiri
ikundi binana. So that total membership ne kwa 895. Now kwa principle imwe as a cooperative tuli. Wethira uri member wa bogeta matunda jaku no mwanka jatuwe seamlessly utikunindi kuringa thimo. Murimi wonde akinyirwe. Janande turari na mbati mweri jwa January na ari February itua kindene Kenya turae irutha rotu matunda na gushape wome through our exporter. So already tutwirite arimi matunda ja January February na ndi turi batwira ja April and then again our main season is July. Mutegeri wetu na antu mutongeria ari Meru. Muntu wonde waspireaga kwa mutongeria. Bukugwa manto ja kurigarania gwitikia ja kuburigaria kuma kiri mutongeria wetu wa Bogeta West. Terasma wethire no thuri ja senator kana mujumbe nchokerio ntubu kana gavana. Nikenda umba gukiria ari ya muturire yantu. Ndenda rira gugatwo gutegwa compound ineji na kinyanyu mekwa arandi iji ne mbecha na mutejojo au jolende kienine joandi jayoga temunde ne jole joandi jayoga na ndajo tege goro gutiagia matunda jairende gutua mwankona ndi kurukia matunda almost ngiri 3 na kile tunda ngiri 3 rukiendo na shilingi 20 ne about 60,000 shillings mutene joandi kienine na bukwigwa mbecha iria tukuthurania in one year mwaka jumwe antubetu rira tukwaria mantu jo tongeria bobo nebu utongeria rira tukwaria mantu jo tongeria ti utongeria bakwaria na kanywa bobo nebu utongeria bakuritanto kuma point A gweta point B na ibu utongeria bra tugaga utongeria bagwakikisha muntu rorari na bechikiri agukoria kinyagura bikibiki muntu rorari na bonda bonda agukoria kire bonda bonda agura probox muntu rorari na probox aguite jarebo na wingi na muntu rorari na fionda agwita agura Mercedes bo ibu utongeria bra kwenda turikania na abu na arua na mbonia utongeria bobo ni utongeria revolutionary utongeria bogwikia antu na umbere. Thank you so much. Thank you, right. Okay. Mutegeri wa Meru TV o kairi twarikia tukuma kiri utongeria buria tugukari na chairman wa Bogeta West Avocado Farmers uria uritete ngugi utongeria wa uritete ngugi ya revolutionize antu economically ndenda tutegena ndi tuchokeni antwara kanisa imwe one church eta wakariene PCA church area Bogeta West a member ba kanisa yeu ya kariene PCA church bareto together ni utongeria wao na nkenda gabomenya aria kariene PCA church iri kanisa enge ya PCA etawa murungurone PCA church iri o kilomita 1 kumaja kanisa ya meno PCA church iri o kilomita 1.5 kumaja na kanisa ya PCA Kithangari church iri o kilomita 1.5 kumaja tuli amemba barabara aja kariene ibakuma catchment nkaimono ikaeria ga kaimono jo turukua kanisa inge cha PCA ni tuthiurukite na te kanisa cia PCA akirerie je kwina kanisa inge kile cha Catholic of Come na kila kingi amemba bau ba kanisa ya PCEA ya Kariene church bakomba guchiuthurania bakathithia untu bwa revolutionize area eji bakamberia academy bakamberia chukuru bari ba kai mono
bakathithia mantu ya kurigarania utongeria bwa kanisa yeje bukarari members bakathithia unto very revolutionary na narua kambo welcome kambo wate ogeni aja kanisene kana chukuru ya PCEA Kariene Academy bugwate ogeni na twithire twina mukiama umwe wa chukuru eji atwire ni atabombite kuthithia nteto eje bathithitie aja ya ku-revolutionize area eje nikenda tumenya tuteko need constituency yonthe kinya kanisa emwe ona ubure atongeria bakanisa no buthithia mantu revolutionary ona ubure motongeria makanisa no buthithia mantu revolutionary na ubure bugaka chukuru bugaka dispensaries bukomba kuthithia mantu jange ya gukiria mugongo juju te gitare yonthe serikali saidia egitare yonthe serikali saidia wenda kuthinja nguku njeku serikali saidia na kisu wenda kuthithia bobo serikali saidia nteto yu tugakinya amwe tutiganeni na chio utongeria ni utongeria ya bobo tukuona aja kanisa ya PCA ya Kariene Church ya kumba kuleta member bau akayamwe na bakomba kuthithia untu bwa revolutionize ntura iji katugwe kuruki na welcome mukiama umwe wa chukuru bwana Kimathi nikenda amenya gutwira gauntu na ninge turi na kinya principal kana end teacher wa chukuru eje none kenda omba gutwira migambo iri na ndarika inkaisana. Thank you so much. Karibu bwana Kimathi nikenda utwira migambo iri ya nteto igwete chukuru eje. Thank you bwana Roaji nyantuko narua gutegera nteto iria kanisa ya PCA Kariene iri ndene ya ngugire ombe kuthithia na maturejera tuonete kuma mwaka ni 2005 rira sukuru ye yambiririe sukuru ye ni yathithirwe selection ya 2004 and leadership of Gerald ni yaejete na ithugania riu ya PCA kuona ni batere kuigwa kwina sukuru. Asante sana kwa Meru TV kwa sababu umekuja kututembelea. So tunafurahia kwa sababu ya PCA Kariene Academy. Kwa hivyo kwa miaka ambayo nimekuwa mwalimu mkuu, nimeona kwamba wamefanya vizuri, wanafunzi wetu wamefanya vizuri, especially kutoka 2021. So 2021 tulikuwa na mean ya 323. Kulikuwa na the other 2022 class ambao tulikuwa na 323.87. Alafu kuna huu mwaka ambao umepita wa 2023 tumeona wanafunzi wetu wamefanya vizuri, na pia tulikuwa na class ya KEPSEA. Pia tuko na staff ya walimu 16. We have 16 teachers, na tunashukuru Mungu kwa sababu wanafunzi wetu wamekuwa wakifanya vizuri in their performance, wana perform vizuri na tunawapeleka shule nzuri sana. Kwa hivyo tuko na mtoto ambaye alienda Kenya High, tuko na mwingine ambaye alienda Ikuu, kuna mwingine alienda Igembe, na kuna wengi ambao wameenda shule nyingi. Aria utongeria bunthe bwa kanisa buri no tongeria bwa institution ingi bumenye no buthithie untu au kanisene kana institution ineu bwa gukiria miturire yantu o gatura gaka gasaba ga kanisa ya Kariene ya PCA bukwigwa chukuru eje ne njeru ende kuri na 64 bara bagite direct entries cha university na waja chukuru ukaiwa ni gukumiria madaktari na wethe bobwayo ne gukumiria ma engineers na wethe bobwayo uti utongeria bonge tomba kugani utongeria bwagwikira tabubu ibo kuigwa kanisa eje kana kanisa eje kwina women's guild PCA le biodrano biekro tabiu bietawa women's guild na women's guild niere ithugania utongeria bwe kuruba kanisa ya PCA ya Kariene ibo bagire ne thugania kuthithia chukuru
negita riu heoda urio bagwatire nikenda ambaniria nabo rugendo rura cukuru iji mu elder ugwitwa mutwemeri utongeria bwawe buraria raisi cukuru iji nikio ona aria buri atongeria kandeja kugu challenge narua o awu urungi kanisene irethra ne NICA irethra ne Methodist irethra tiga kubangania kemantu ja gwikia ntu iguru jo ntu mbere antu bete iguru bagakara ntu iguru miaka 80 na bangi 90 na bangi miaka 100 miaka eu tuma bakare ntu iguru eji muturire jo mwega ana baba thoma kithomo gikiega buge na machibitari ona au kwenu compound ineu ya kanisa no boamberie chukuru compound ineu ya kanisa no boamberie company ya gupaki roje compound ineu ya kanisa no boamberie dispensary compound ineu ya kanisa no boamberie ga factory compound ineu ya kanisa gutionto no boamberie daycare gutionto gutumba kwamberia bo gutethia ntura iburi kanisa age ya Kariene igeta mbere na mupango juwe na ju miaka 20 kuma nande gutenja etethra ina graduate nkurukia inya ithano chonto bamberaga ntukwengenda nyongeta chukuru gutenja etena graduate humanity na kanisa age nja area age nja ya mupisi yoro area age na omea PCA gutenja etena graduate ya kumania na chukuru age. Thank you. Mutegeri wa Meru TV twarike tukuma abogeta na ratu gutegaira urimbo mavokando na ura utongeria bura bukiritie arimba mavokando twachuka kairi tweja kanisene ya PCA ya Kariene area tuona project irungi kine kanisa imwe yonka nora yukiritie antu bantura yeu kambo wate nyogeni aja njogune boarding primary school neo area mutongeria umwe wenka agire kiroto kia guchiuria agachoka na riria karweta retirement na mutongeria uu arathugania ureomba kuthithia ntura yawe nikenda ntukwira karweta retire onaga akumagara nonaga a gwitanirwa nakio kada gintu ga gwitanirwa nakio na mutongeria uu na chokere arothurania sons and daughters baka na ari bantura iji barabari endowed na ba poor resources na agitumaira chore bawe nikenda beja na kana kiroto kia njogune boarding primary school kia adiarest eje tontu gutoti je chukuru eta wakadigiri ndeje rutererwa abogeta tugaga eje neo kadigiri ya abogeta nickname iraitagwa ni kadigiri ya abogeta na nikio mbere tweta mbere na rwaria ruru nkenda bar ageni baraturi nabo arungamiri bachukuru eje batwira marito yao na ningi batwira cheo chiao chukuru eje reu tumba kumove mbere na karwaria getu karakanini na tukambiria na senior teacher uraturi nawe atwire gitore yawe nikenda reu tuyakiri murungamiri wa chukuru eje kana the deputy teacher wa chukuru eje. Thank you. Karibu sana senior teacher. Thank you. Oni mtakwa Taita Simbabu Mwenda senior teacher Jogune boarding primary school na ile school eje mwaka ywa ile kumekwa mbele 2013 onda ya 2014 Mr. Ferris Kiremi Mwambi no wale December then alafu deputy ale Mrs. Caroline Ngitobu ne betire ne batire baba na sukuru ya bua kwa u gitari ni mwalimu roti yura wale wa tena ndo ndajire wa batatu aja
The deputy year to join 2021. We have other teachers here also. Then still nitwaje kwa kwambilia class kamera kejire 2013 kila kya thomithirwe ni Kaito Mulongi Foundation kuma mwaka juu mpaka 2016 baraba ne ba diliviro kya KCB 2016 na kaya 28 ne ba out of 128 ne ba with university to make follow up around ana 22 na bange beta diploma colleges wa tamiki with university kumau ngapana ne ambire ku sponsor every class ana batano from ambu background full sponsorship kuma grade 5 to 8 na bange approach na bakinya secondary school para bare bere nide mwalimu na ije mau. Okay, thank you. Wakai agutwaga chukuru tugachoka kumura uri nkuruki ato in detail ora impact ya chukuru eje gite in this locality kana ore tetherete locality ji gukira na bukimanyaga kinyani ndi muchiari chukuru eje ndi muchiari chukuru eje my granddaughter nyondo midageria chukuru eje therefore kato igweni the deputy and teacher agichi introduce no agitira tomato tumwaka na twiri Mr. ALHAJI Mwendia inko recognize Kinya Mr. Micheni, the head teacher of the school at around are out for official meeting na Mr. Babu, our senior teacher. Otherwise mbeta kwa Esther Gitonga, Mrs. Gitonga alitoka mbetaga teacher Esther. Daitire school rete in the year 2021. Na kuma ndiko ja school the year 2021 nende daitire school rete ile school era mtu aikumiria kwethira are no to kwa performance yana ba school rete ne daitire ndio kinyoro yamba tract and I wande ukinyatwara mbithirite kwithirande. In fact, a school I had longed to be in. One of the subjects in class 8, English, na results kumevalidate kwa hiba performance boga we and 74.8 na Kenyatta subject validate boga na isukuru ekwirire ana baskuri beba very ambitious bedara bena vision ya guta kokuraja sana na no ntwa performance ya sidirete iro kumara school ya mbirite na kumande kwecha ne uma ana bedara bena a big vision ya guta kokuraja sana no to the year 2014 kule ana ba mekere with outside the country Kenya to pursue their first degree. Otherwise I am proud to be here as a deputy of the school na ngashokire Kinya RITHO Foundation nkado notubakudha Kinya bambiritie school ira mwalimu akenda Kinya kuja kulitana school in a competition aigwa kenerete kwithira ari. Otherwise imaroma jakwa murungu aturie RITHO na aturie RITHO Foundation. Okaire chukuru eje ibukwigwa Kinya atongeria ba alimu bachukuru eje bagikumeria na bakigwererwa chukuru eje bakigwererwa kuthira bagashishito na chukuru eje ni onto ba performance onde tagandingona naja nkona kuma 2016 mwaka 2020 inkona ora miniskoti akali chukuru eje very impressive na kila mpomba kuria deputy head teacher nio ana bangana baumite chukuru eje beta national schools
kana ketha bwina record ciana baraba umite aveta universities ibangana niyo bangana from this school. Ito twena records sia anabaraba umite school yeje nuntu alitoba adivya KCP every year. Mwaka last year the foundation of the school RITHO Foundation ni ethaira akienda kumenya mwana athiria form 4 athiria KCSE inaomba ku with a university kwa records tunashio, lakini almost every year karibu kila mwaka itethora tuikitie class kio thithatuna records nyethera ndisiandikite thai, lakini leo ana baba ingi sana igomba ku transit to the universities. Na kinya last year kigere tuthithite kya mwisho after KCPE ana baba ingi turathire tuikitie bana placement school windongi sana national schools around nonto kuri mwana oretere Mangu Boys Mangu wa last year 2023. Asoka thingatwa ni mwanonge wetere the Kenya High. Asoka thingatwa ni mwanonge wetere Rimuru Girls. Kwe mwana wetere Meru School. Na skuru hii nyingi sana national schools ibaretere last year na extra county schools isi apso bora batombere guta national schools ba anababa ingi sana iyo ni last year 2023 na 2022 itwari kinya na kinya this year kinya last year kinya mwana kinao kitu kinya alliance ingodogania national schools in Kenya kote school te school nyingi tudo tena ana deneku nondo kinya last year but one to kite kinya alliance ito kitie lenana those big schools kwa in our records tuina na baba ingi na kinya badhiria form 4 ito babinga taira universities ila bombete kuithora bari na bari in most of our universities wote university weta nyingi sana waga mwana wanjogune university liko tajika nondo kinya abroad tuina ana kupa bari bako pursue their degree course. Thank you. Wow. Akwe chukuru yonde irigweta Kenya gutemwe etena mwana umete njogune na ninge ontubungi batithira yana mwana athiria class 8 abatigana nwe betana yano mwanka bakamenya ni university riko mwana ugari ni high school riko mwana ugari bageta mbere kwingana no kumenya mwana etreu anira ikigonto kula kunge buga mwana arikia kugerwa yutenguge mwalimu kairi tenguge achukuru ire agererwe kairi ibokwigwa kuri mantra maingi jara jakarikaga mono kuthingatira hana bau oguntu kuve kura bareta ndengenda kubomenyithia uju mutongeria o tukuga umwe wagire kiroto ge chukuru eji nikenda riria karochoka ona guntu gwa gwitanirwo na kio ntura yao butungi ni mheshimiwa RITHO Murungi ko mutongeria wonde o ari county ya Meru ntukwireo kauma ofisi eu okari ntukwireo kana imbio getanirwa nayo gwige kundi gie kuro kinya wambiria nture ne yenu mbuga ka endua test of time weja gwitanirwa nakio kuriga untu wathithia na ukwenu weja gwitanirwa nako ririo karoja kwana RITHO Murungi ari aja jogune Boni Primary School iri brain child yawe na kwao kuma aja ni resta mita magana jatatu ari achiariri kwa Daniel na Angelica na igwa kadi ga untu kwao na abwe arabu mete nture ne arabu mete bore atongeria no withiro tina uweso bakuthithio ri wenka ukareta ntu bau bangi bari nture ne yenu gwigi ntu bomba gwitanirwa na kio nture ne yenu mbere ya twinga chapter age nkenda deputy senior teacher
ukethera kuri mugambo ena yenda gutwira na riu deputy head teacher bugwete cukuru egi na second that butwireni untubura bomba kuga bokeni courage antubara bangi bare Meru County nikenda manzeja tweta guntu kibiriche tukajona tweta Tharaka tukajona twete Chukega Bang'ombe tukajona twete Gembenoti tukajona nikenda tuba gukira turia motwithe turantuba Meru migambo ira yumba gwikira bau bangi encouragement bamenya there is nothing like impossible. It is only found in the fruits of a fool's dictionary. That's why encouraged, for example, nonto kutigita ngabana aligekolo kiraja kaitu murungi atejira shukuru weze kinyaka kwa kirazeit pakodi ya KCPE ameka ashua akabaletera success card na kubadhiria matumangi modama bakayu bari comfortable kutejia kigerio na ne abera gao nonto ndapotethia bukariga ne bange you have to give back to the community warikia nonto anatababa betre US din nyawera andere kikedenji din nyawera ina 4 marks na I think ya number 2 county na sokira jina choko ngosi ko state house akala state house kino dimo bake tiro kuna helicopter na chaka ranch na ana bobo baire ini ifuna 4 kedenji 4 bo baire bari US through the assistance ya Kiora DMK aina program ya tumira kinyamba beta nao ana bobo baire kwa ya ukweli ora ba kali kinya public day kinya ngo kera ko limba sigire nao patengerea do ba de tiruan to bajira kinya to some extent ne ba janya mo to kajubaria shopping to ya rimu ba diriento dunga bana bele bare kia bond collectively batu bakora monde kota the community era ba umete na ke baswa bau from those above backing grounds I involve akinya local administration chief edagwario BM edagwario koba na beta public schools ibu ana bara meriburu kinya and teachers na deputies ba skulu yu bakabera baba ne bomba gutethia kwa na baba batedirwe bonde ba soka badira grazate if they are still needed na ba kinya bank tabamo ba domire cooperative bank Equity bank county na program ko ba kia skulu na atediria ba ke mostiru benera pa form 4 na badira form 4 una bamba o plositi bona ambassadeur u bakadoma una bakinya gia twara jamono ala batinge kinya utobran nige kwenda kwariria kumanya na His Excellency Kiraito Murungi, the vision carrier of this school. Nekwedera Kiraito Murungi is not only a leader but also a father figure in the village and in the locality. Particularly in the sukuru eji, known to Kiraito Murungi atetikiria kinyantu kuimwe kwethwa kwina waste in terms of human resource. Ntekwetiga kwe human resource yaura nontu ana baba ne abategere kumara abari ndiguru abari soninde na arabatetheria ute mwana omwe kinya omwe waura nontu ne abatethererie bonde nontu ne kwethera ne ategerere the need of the community ategera need ya community ona kintu kira kiomba gutetheria mwana ni kumwikira inya kumwikira matagu ja kuburuka ndira wengwa kethira atena inyenene na na bonde mabatethererwe nontu ne aukirie initiative ya kuambiria structures, the structures in the school kuma dormitories, the classrooms we have around. Now all the structures initially he came up with the idea na asiambiria wengwa no asiambiria wengwa ata involve the community no ndo ne ategete ona anapantora eji pena great future kwa
kinya kwethera ari munene arari munene ana ba community ibethera bena leader figure in the community. In fact ana bakambiria bakorwa kinya kigerione imunene ori kubethera baize ni gote munene onge baize kiraito na ibaize kiraito atomba gotere omba gutigira mwana aina obatu kwa na batethererie na musokeria nkatho sana. It is my prayer Murungu etanambere kumumenyera na amenye na githite onto bona ne ture ne bravo bugatura kuririkano kinya generations iri keja later na kinya na barabara kuthai no wali murigo jwao kenda kwenda kinya kumenya imwana ungi uri kuri ntorene te ntorene yake na tete kinya na bakokuraja sana kwa at least tuna linda figure tuna picture of a leader figure in the community. Na ikia tumete ana bomba kuthora bakienda gwita kukuraja sana nondoria jabe rere ariungite skuru abera kandenda buthome nkurukia urathomete nana ibastra ibasu hand batikeje kinya kumu frustrate. Otherwise my last ones as a deputy head ne kweni kari kinya barapa gukura thai kinya barapa kurukirite njoguna boarding school bakaije guteje kinya thenindi parabe na obatu ntore nira bare na kinya family ne ciao nonto future yo ya kila mtu na itobi gutiga legacy tukiumande gurueje. Thank you. Njoguna boarding school it's a public school. Na itudhora ture na bakuma grade 4 to grade 6. That is primarily part of it. Na itudhora ture na junior school grade 7 and 8. Arimobeto bande kine TSC ponde barabaritana. They are able teachers, they are qualified, committed, and have a big vision for the school. Kwa school yetu is a family. And abetu very comfortable in the school. Na naba bengi benda kuja school yetu ne dirikari. Iketo miyokona toge posting a good result na nanda bakajuko dirikari nonto school ne dirikari na tutingatera matujonde za the government of Kenya. Otherwise school yetu ni njega sana ya kwethera mwana akithoma one personally ndi mwana school yeje na arimo betu most of them kinya na baiba thomerete school yeje turi ari mantu jatu dithite practically tukona ura tugwita na mbere tukimurda ana betu holistically. School yetu ni ndongi na the environment ya school yetu ni very conducive kinya kiri mwana munini. School yetu ni ndongi na ndi kwenda kinya muntu uria uri kwithira gicwaga ndwa ega akuthomithiria mwana and are welcome sukuru ya Njogune boarding. Mutongeria wonthe uria uri county ya Meru kuri mugambo nchokagira kairi tugaga in Arabic kurukumulahi wa kurukum masurun andayati. Kila mmoja wenu ni kiongozi na yaumul kiama, siku ya mwisho, siku ya malipo, kila mmoja wenu ataulizwa juu ya uongozi wake. Charity begins at home. Chokeni na au kwenu. Rare human resource irere available na au kwenu. Thithia gauntu karia ugachoka kurikana nako. Jonto ntukwe mwere na inye ugure na yeka thira. Ntukwe mwe thirikari igatigana na ugwe. Thirikari igakwira hana ina ukethra wanite indio geta na igwa neo now umite urwethra we governor, urwethra we CEO wa national government kana county government,
urethera rwaziri wa national government kana county government zithia untuburia umba kuja gwitanirio nabu kinyore mwani bungi ita market yenu wakire antu kioro wale mwani untubungi ita market yenu wake dispensary ya room imwe ukarika nairwa na mburi barabara utongeria te mantu ya kanyuake utongeria ni mathithio. If you are in government or whether county government or whether national government, thithieni nguge iria ikonwa te mantu ya kanyua, thithieni nguge iria antu bakona iria ka testimony ya effectiveness ya utongeria bwenu nete bere kwewa uwo kwenda ng'ombe we pe lakini nuoro kwenda kulita nguge we na thithirwe nekero roji na thithirwe barabara itwekero polytechnic chonto kinya mwana uri university na ringete kura ukamwa ng'ombe we nikio antu betu ndenda priorities tokaita nguge yake yontu itukwenda okumba shanto batwakura togaitira antu nguge na nguge chia mazinga ombwe no turiteni nguge tukimenyaga ni antu betu tukwenda bokira turiteni nguge tikenda tona kura ikenda ndathiria miaka 10 nkarikanagwa ni untu bu ndathithirie ndetanga tora nkauga ketha ati munya cibitari tengionora ketha ati mporo polytechnic ire tengionora ketha ati kiraito kabro itengionora na mbo itengionora ketha ati ngani ati Shandra tutengiona birth and registration office audimenti ketha ati nguchine tutengiona bubu ketha ati John Paul tutengiona bubu ketha temede karentore market ye mbere tengibwa ketha temede karentore aja guteka rauju ketha te PS kremia aja guteka rauju ketha te indikiria guteka rauju ketha te tinje police post ye na manja to kola ya tengia leo ketha te ndani kire guteka rauju ketha te mutunga te uju ketha te rai mwa gutenge tugatigarega si ira tukarikanirwa mantu ya kupumbaza ntu tema antu ja kuya antu tukoyo batheka batura bare traini gwaku ikonenkera antu ndwano kenda kinyago bagokera na thiri tubanenkera ndwano bagatege makoyo ne kenda kinyani ba papiso mai mutongeria wothe okutheka mathwanio jantu kere mantu jo 30 populist projects o ikerumi kere Meru no ikerumi kinyambere metho jangai mwanka aramisi yengi thaitha tunanusu chiogoro mwanka thainya na nusu chiogoro na guchokera njumaine kuma themoro ukire chiothe mwanka thaijire chiaro ukire Meru babende assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.